Wadidaw, selamat datang teman-teman. Kembali lagi di keluarga Upin dan Ipin mencari topeng ajaib. Wah, seru banget nih. Waduh, kelihatan sudah Giant berubah jadi zombie teman-teman. Hampir saja putus tuh perutnya. Waduh, Spiderman jadi apa itu? Bajak laut kayaknya. Nah, giliran Ipin jadi zombie hijau teman-teman. Kacau, tapi keren ya. Walah, Ultraman juga jadi zombie teman. Sepertinya Ultraman digigit oleh Giant nih, sehingga jadi zombie bersamaan.